Halo. Ya Allah, nama gesit. Oh, zaman lo sih. Jiwa-jiwa aku masak daging kayak gini ya, aku kuahnya banyak ya teman-teman. Ibaratnya ben iso nguyup kuah ya. Jiwa-jiwa piye? Jiwa-jiwa aku kan jiwa-jiwa Miss Queen ya ibaratnya ya teman-teman. Jadi kalau aku misalkan masak tulang sapi sama daging sapi itu kuahnya tak banyakin ben seger gitu loh ibaratnya. Ibaratnya makan itu biar ibaratnya makan kebagian kuah ya seneng gitu. Tapi kalau orang sini ndak suka teman-teman, tak suruh nambahi kuah mbokku ngelus dodo. Ya enak ibu ngono. Nah, jadi ini seperti ini ya. Ini aku matikan ya. Wes. Sapi. Wah. Dagingnya masukin ya. Ah, 不要拉一下，要照相一下。等一下。Nah, ini daging sapi, tulang sapi, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu Semangat. Ini aku disuruh nyonya beli bawang bombay ya, jadi ini tak rebus dulu biar mendidih. Sekalinya mendidih aku beli bawang bombay. Yang Chong ya, aku nya, 对，在这里，是我也看到。OK， 谢谢。这个没办法拍哦，不好意思。好，我给我老板而已，我老板要买菜。Nah, jadi kayak gini tidak boleh direkam ya, Bu Haise. Ini adalah kentang teman-teman. Kuku semua ada ya. Cabai 23 NT. Di sini juga ada okra, murah banget ya, 31 NT. Ini ada buah 23 NT. Murah sekali. Bu Haise 老板，这个是哪里的洋葱老板？那边有去产地，我看一下，看一下。是没过吗，老板？我帮你看一下。等一下我看漂亮一下。身边呢？身边。出产地。啊？哪里的？我没有背上什么哪里的那个，不好意思，对不起。纽西兰。New Zealand, oke lah, 没有关系。2个是好的。OK 吗 ？OK。好，谢谢啊。55块，谢谢你。会员有吗？没有。好。送你100元。OK。找你45元，谢谢。OK， 谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。Kita ambil payung. Nah, ini nggak tahu kotak apa ya, ini baru ya. Oh, ini adalah air minum teman-teman. Air isi ulang air minum. Seperti ini. Jadi kayak untuk mengisi air mineral 10 sama 5 NT. Seperti ini. Kita ada di toko ini loh, Meilense. Ini tidak boleh direkam sama bakule ya. Jadi wes lah. Jane gerimis-gerimis ya. Gerimis mengundang. Nah, kita pakai payung ya. Ini payungnya nyonya. Payung kebangsaan negara nih nyonya. Aduh, ini angin ya. Hujan sebenarnya nggak gede ya, cuman anginnya gede. Nah, ini Pak Tukang tetap kerja ya, bangun apartemen. Ini yang bikin berisik ini. Ini. Nah, saya beli 2 bawang bombay harganya 55 NT teman-teman. Nah, aku persiapkan ininya ya. Barang-barang yang mau dimasak nanti. Ini daging sapi ini ya wis digodok suwe ya wis. Ini banyune mau tak buang. Oh, ini daging sapi kualitas super teman-teman. Baunya tuh enak banget. Nggak sembereng-bereng. Nah, kotor banget ya. Ini belinya dari Taipei punya.
加干奶油，加豆瓣酱。啊，这个太少了，豆瓣酱没有了，你再拿开一瓶。哦，好，这样哪个用完了？对，这个等一下水冲一冲就下去。这样啊。加豆瓣酱，很简单啦。来，好了，炒大了。加豆瓣酱，哇，加姜、老姜。好，有7个。多一点啊。大的对，大的是小的，小的比较久对，比较软。抗氧化。抗氧化。抗老化。抗老化，不会老花眼。比较不容易老了。哦，比较年轻这样。就倒下去。也可以倒下去。我3个，好像2个。谁不喜欢？妹妹也喜欢红萝卜下去卤好吃。我们冰箱还有，我们很少用红萝卜。弟弟很喜欢红萝卜下去炒蛋。哪个炒蛋？哪个？这个。起来，对。知道。骨头也是，对。对呀。骨头一起炒，对。好，不要一起炒。老刚接说，对。你肉炒香了，骨头再放下去，才不会乒乒乓乓。哦，老刚姐，仔仔，骨头要丢下去吗？对。我没有听到嘛，是对。加这个比较好吃，对。我不晓得。比较香。我不喜欢。你不喜欢，好了，给我。我要煮。给你也是要放到里面去啊，还是你自己熬？好不好？不要，放在这里炒了比较好吃。要加酱油，炒蛋。我用比较小的，比较小一点。洋葱甜呢？不行，酱油。要不行，你再放一个这个。也可以尝看看，好不好吃？要不要？等一下啦，要咸就不用了。Kau teman-teman. Nah, 好了，好了，不要太多，不好吃。改善了啦。哦，我们不在的时候，我们也不要吃。对。重口味。对。要清淡一点。对，因为我们已经老了。他们本来喜欢重口味，弟弟也喜欢重口味。我会尽量跟他改。哪有可能我现在都喜欢改什么？他不是100%在我们家吃，他们比较多在外面吃。这样咯，应该是不是这样？就这样。我媳妇喜欢。哦。很像在餐厅那个。例如啊。这样会不会太薄？不会的。Masukin ya. Gue ngeyel kalau dipotong. Dengan kekuatan super. 对哦，给它15分钟，味道比较轻轻，牛肉里面再加水啊。已经差不多了啦。我感觉到要卤一下。这个比较有卤味一下，牛肉有味道。我们盖起来一下，对不对？差不多15分钟，再来加水。先这样吧，再去卤。再去卤。哦，很多哎。本来牛肉busuk ikan lucuan. Nah, di sini ono tomat gelondongan ya teman-teman, banyak.
memang sengaja untuk diungkep teman-teman. Ono jahe tua, terus ono wortel 3 biji. Terus ono godong bawang, ini nanti ikut dimasak. Ini pakai tali bacang itu ya, boleh direbus punya. Di sini ono tulang sapi ya teman-teman. Jadi seperti ini, nanti juga direbus, ikut direbus dimasak. Ini hahato panjang, sisaan yang lama digojaki ya. Nanti dimasukin eman-eman. Terus ini harus teman-teman, topanjang. Ini tuh fermentasi kacang kedelai. Jadi dia itu ada pedes-pedes gitu rasanya seperti ini. Enak deli-deli utuh kayak gitu. Ini harus kalau masak itu. Mereknya itu Longhome. Chili bean sauce seperti ini. 2023. Untuk kecap asinnya, mbokku tuh suka banget pakai brand ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus nyonyaku juga pakai kecap ini. Ini kecap semua itu ada label halalnya ya, di mana toh. Nah, ini ada label halal. Product of Taiwan halal. Nah, kenapa kok harus diungkep dulu selama 15 menit supaya dari kecap tadi, bumbu-bumbu tadi itu meresap ke daging teman-teman. Setelah 15 menit meresap semuanya, baru ditambahi tomat, wortel, Nah, setelah kayak yang meresap gitu, ada rasa manis, ada rasa asin, nanti diincip lagi gitu. Nanti terus bumbu-bumbu semua ini baru dimasukin, diungkep kisaran 2 jam pemasakan ya. Soalnya sampai bener-bener yang empuk ya nggak yang empuk banget lah, tapi yang bener-bener pakai api yang kecil banget sampai bener-bener matang kayak gitulah. Nah, ini kita lihat loh, sampai umep ya. Nah, jadi ini tuh rasanya ben piye nek ngarani ya. Ben meresap ke pori-pori daging, berpadu satu menjadi padu satu kayak gitu, kesatuan yang sempurna begitu teman-teman. Jadi rasanya dagingnya itu nggak hambar. Dagingnya itu kayak yang endulita mendunia huya gitu. Nah, masak ungkep daging sapi ini termasuknya gampang ya teman-teman. Kalau masak non halal kan harus digoreng dulu ya. Kalau daging sapi ndak usah. Dada ya ciaswe mah. Baik air gojakan tadi. Nah, Cia topanjang ya teman-teman. Nah, wis sak sendok ae aja mlebu aja metu teman-teman. Nah, kedang sepunen cile cepian no. Hoi khoai tiao dai. Ting to khoai tiao lah. Cia pingdang. Nah, 一汤匙也可以，2汤匙也可以。现在加骨头，骨头加鸡，tulang，葱，等一下，tomato，不要拉一下，要照相一下，对，一片，等一下。等一下，这样是吃不完的。吃不完，我们要新鲜一点的。以前我们很常都煮。好了，马可以加水。哎，加水。好了。Ya Allah, nama kesi. Oh, zaman lo siwan hedang 等一下，我看看啊，你味道。但那个牛骨咯，要加汤多一点好吃。牛骨sebenarnya有加牛骨是汤要多一点。这样已经很多了。如果我的钱不给他慢慢的，如果我的心是这样，自己都喜欢中国。里面的味道也不好吃啊。哎，我们吃牛肉本来汤要清清的。我们要喝汤多一点好吃啊！可是你里面这个都没有味道啊，肉没有味道啊。哦，这样啊，对对，是真的。我们ini做牛肉一大堆，他也没有赚什么钱了，对对，牛肉100块而已。可以碗他有加米粉，他有给我们黄色的面，加汤，好吃。Untuk nambahin air, mbokku ngelus dodo ya. Kan, 是对我对，那个是刚好啦，不要太慢慢的出来。
对不对？那个是大的豆瓣酱，我弄那么多的啊。哦，是这样。好了啦，这个要滚一下，等一下再用小火。对，嗯，一定要滚了。Kalau jiwa-jiwaku masak daging kayak gini ya aku kuahnya banyak ya teman-teman. Ibaratnya ben iso nguyup kuah ya. Jiwa-jiwa piye? Jiwa-jiwaku kan jiwa-jiwa Miss Queen ya ibaratnya ya teman-teman. Jadi kalau aku misalkan masak tulang sapi sama daging sapi itu kuahnya tak banyakin ben seger gitu loh ibaratnya. Ibaratnya makan itu biar ibaratnya makan kebagian kuah ya seneng gitu. Tapi kalau orang sini ndak suka teman-teman, tak suruh nambahi kuah mbokku ngelus dodo. Ya ora enak yo ngono jare. Pas ngelus dodo ora kerikam ada. Mbokku ngelus dodo. Kayak lucu ya, terkadang ya lucu tenan. Lucu. Kucu hota he. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, karena gombalannya rakar-karuan dan umbruan teman-teman. Ibaratnya ini kayak seorang ibu rumah tangga yang masih pernikahan dini, yang masih muda seperti itu teman-teman, terus punya anak. Jadi gombalnya rakar-karuan. Karena apa? Karena musim hujan seperti itu. Nah, ini aku ceritanya umbah-umbah teman-teman. Ini mohon maaf ya teman-teman. Ya, berantakan. Ayo. Ini sarung kelambi. Di dalam sebuah relationship itu teman-teman ya, sebuah pernikahan itu teman-teman. Aku yo gak ngerti ya, kan belum menikah. Tapi kan aku yo dicurhati ya. Ini misalkan itu orang tuaku ya teman-teman. Orang tuaku tuh ya ada kalanya yang namanya sebuah pernikahan itu ada berantemnya. Mereka itu kalau berantem itu nanti itu pasti ada adik-adikku yang ngomong sama aku. Tadi itu ini begini kayak gitu. Terus nanti aku ya telepon kayak gitu. Dame kayak gitu. Aku tuh nggak yang menasehati orang tua itu enggak ya, karena aku posisinya itu sebagai anak. Terus aku juga belum pernah menikah. Aku nggak tahu sebuah hubungan pernikahan itu kayak apa, aku yang nggak tahu. Jadi aku ya cuman bilang kalau ibaratnya kita bisa baik ke orang lain, kenapa kita sama pasangan kita harus ada pertengkaran kayak gitu. Kalau misalkan kita ketemu orang di jalan ibaratnya, kita cuma disapa kayak gitu, bapak kayak gitu, kita ngerasa orang di pinggir jalan itu kok baik banget mau nyapa kita. Sedangkan pasangan kita yang selalu ada sama kita, yang menemani kita sampai hari akhir kelak ya ibaratnya ya. Kenapa harus ada sebuah pertengkaran atau ada rasa kayak gimana gitu. Yang namanya sebuah hubungan rumah tangga itu bertengkar itu wajar. Tapi kalau bisa itu setelah bertengkar itu ya wes damai. Nggak usah ada dendam-dendaman sampai berhari-hari. Sing ngomong sapa yu? Awakmu lho yo rabi, sing ngomong nyonya. Jadi nggak cuma di Indonesia teman-teman, yang namanya seorang istri harus berbakti kepada suaminya, mendengarkan kata-kata suami itu bukan cuma di Indonesia teman-teman. Mbokku sendiri ini nyonyaku itu kalau dulu mendiang kakek ngomong apa ya nurut. Aku bingung lek nyeleh HP ya orang yang nggon. Tapi ya yang namanya manusia ya pasti ya ada kalanya ya, ada kejenuhan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah semuanya ya baik-baik saja. Mungkin mereka lelah. Awakmu lo yuk IP keluarga kok mbok bongkar-bongkar di YouTube. Enggak, aku tuh cuman sharing yang namanya sebuah rumah tangga itu pasti ada perselisihan, itu pasti ada. Tapi alhamdulillah orang tua aku tuh menyikapinya ya ibaratnya setelah berantem ya berantem, nanti ya baik lagi kayak gitu. Tidak ada pihak ketiga yang nggak ada ya teman-teman. Karena apa? Karena ya orang tua beda kalau zaman sekarang. Terus ada sosial media curhat apa, kalau orang tua itu nggak ada curhat teman-teman.
Kalau kita sekarang itu kayak iso meluapkan emosi kita di Facebook, cerita, opo, nggak kata-kata nanti dikomentari sama orang kayak gitu. Kalau orang tua kan enggak, teman-teman. Mereka orang zaman dulu itu, orang tuaku itu kan ya ibaratnya setiap hari ketemunya ya itu, terus setiap hari kayak gitu, terus kerja bareng apa segala macam bareng. Ada kalanya ya selisih paham, ada kalanya ya damai, tapi banyak damainya. Ibaratnya setahun berantem paling 1-2 kali kayak gitu, wajar banget. Setelah aku mau masuk ke dalam, anginnya gede. Oh, 这个棍好厉害！我了用小火为什么太太还要大火？来，刚才了棍好厉害。现在用小火。太太要不要出门？太太？如果我买这个一下可以吗？其他家我买这个，太太一个，我一个，其他一个。我已经买了。对啊，太太一个买了，其他没有啊。我现在礼拜一我要看一下。太太不想出门了，要在家里。你快点去，快回来，怎么会不想出门？但去冰不是下午啊？那个谁在等我？谁等太太？好啊。好。Nah, hari ini hujan ya, cuacanya tidak bagus. Kita pasar ya, gak dikasih uang tuh tuku berambang kan ya apa kan? Bau. Oh dingin banget. Nah ini anginnya semacam taipung ya. Oh. Nah ini ada McD ya. Ini anginnya gede ya, itu terenyes-enyes loh. Oh. Anginnya ngeri-ngeri. Ke pasar. 来这边的我不好意思。不会啊。不会吗？对啊，不会啊。这个哪里的花，老板？这个是厄瓜多的花。厄瓜多，Ecuador， luar biasa。玫瑰花。玫瑰花，但是白色的。阿佑最喜欢是红色的。阿佑怕跟老板娘一样的。对呀，差不多了。老板娘最不喜欢红色。对呀。啊，我最喜欢红色的。今天花很新鲜也漂亮。Nah, ini bunganya cantik banget ya, bunga mawar. Tapi mawarnya nggak warna merah ya, warnanya warna kalem. Nah, cantik. Oke, bye-bye 老板。我要买个东西，老板。要买什么？买市场里面那边买。买什么？买什么那个叫什么，老板？我们找的东西下去捞那个loh。我怎么知道你这样子讲？少死。Ini tokonya di sini ya, V Florist. Silakan mampir teman-teman. Kalau mau pesan bunga, Valentine apa segala macam silahkan mampir. Laupan ada di sana. Laupan sisin laupan. Bye bye, Bu Aini. Bye bye. Sisin. Nah, masya Allah. Ayungnya rusak. Nah, karena nyonya aku sekarang itu nggak langganan sama toko bunga ini ya teman-teman. Karena ada satu kesalahan, nyonya aku pesen bunga, terus bunganya itu salah. Terus nyonyanya itu padahal wes telepon nyonya aku minta maaf salah, bunganya salah, tapi bunga itu udah dipasang di kuil. Jadi kan nggak bisa diambil. Setelah nyonya aku agak cekcok dengan toko bunga itu, aku nggak pernah ke situ lagi ya. Karena aku ya takut ya malu ya. Tapi karena aku baik dengan beliau kan aku ya pengen mampir gitu. Karena aku dilihatin, aku dipanggil. Aku ya malu. Nah ini kita ngelihat panci ya. Tuh nggak ada itu. Aku mau titipannya Mbak Sita. 老板，我要找那个了，老板。
Nah, ternyata nggak ada ya. Bakolnya nyetel musik kenceng banget. Musiknya Justin Bieber juga. Jadi aku kayak yang senyapkan. Ini di sini ada macam-macam sesuai selera dan pilihan masing-masing. Ini kualitasnya bagus juga. Brand dari 316. Hari ini bawa lumayan banyak. Nah, ini jualan itu pel-pelan. Oh, ini ha. 哎呀，你好，你哪边来的？ Bu ini deh, bukan itu. 来玩吗？没有。哎，无人谁碗？你好。来，小姐，有带洗碗筷的，谁碗离我碗 Nah, itu adalah pel-pelan. 这样离合啊。 Nah, ini daleman ya. Nah, hari ini tuh sebenarnya pasar itu libur ya. Miring. Nah, ini adalah baju, jajanan semua dia. Kita mau lewat sini, Ai. Aku langsung pulang ya karena seroannya nggak ada. Terus aku lihat bawang merahnya ya jelek-jelek, jadi aku nggak beli. Nah, aku pulang dari pasar, aku nggak beli bawang merah ya karena bawang merahnya tidak bagus, jadi aku nggak beli. Kemarin di Indonesia ada musibah teman-teman, yaitu dari tragedi Kanjuruan. Turut bercita-cita yang sedalam-dalamnya. Setelah itu ada lagi tragedi di Taiwan, Korea. Juga ada banyak yang meninggal. Terus sekarang ada lagi di India, di Gujarat. 好吃好吃。 Tuh ya. Yo kuai Sinen kuai le yo henturen do setia dede. Cai ini ya itu cai in semua. Hangku ya itu senja cai intu. Jadi ya jangankan ah. 我尝了吃一碗。 Nan de me? 还没有。 Hai men nan. 但 Jadi 是吃得动，我吃2块。 Xiaqimen 不会有难也是，不会难。嗯，要卤这样子，它会比较香啊。哦，还有很久。不用说很久了。差不多在15分钟。哦，完了也是不久了。哎呀，在1点钟就可以关掉。哦，现在几点？ 12点45。哦，还有15分钟。太太吃饱了。嗯，不要吃。我吃饱，我吃什么呢？吃早饭。我晚上吃牛肉。中午不要，中午吃早饭。Karena nasinya kemarin ya teman-teman, kita itu ada masak nasi berapa hari nggak makan ya. Karena kebetulan aku kan beli dari luar. Terus kemarin juga makan di luar, jadi hari ini aku mau makan nasi goreng aja. Kita pakai lombok C. Secukupnya ya. Sekarang mah kita itu menu sederhana, gampang, kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah. Hei, 不会，是下一这样啦，比较麻烦啦，但是不会很冷，风也是不冷，还好啦，还好，不要带毛线，你不用。 背心包一点算了。昨天的背心那个也可以转。对呀、不会很嫩，也是我们在家里都没有穿什么衣服。Nah, jadi ini seperti ini ya. Ini aku matikan ya, wes. Kita ungkep, tutup ya. 喂，不好意思，不好意思，不好意思。喂，没有，还没有，现在要吃。对啊，现在要怎么样？等一下我去，我现在吃饭一下好不好？
那太太没有朋友这样啊？哦，好啦，好，好，好，oke lah, bye bye. Diajak nyonya ngemol.